Yamu akwa baby Adom TV Badwam dwumadie no so yada mambo atemase so de ahosepeno abreyeri de yedru so no ye wo givers Herbal Center e wo dan yimu omo beboy ye nnuema hodo a won mo e won ansa na no hye no so se Friday bia no kompu Ghana Prime Friday no e baso fi se ho na wo Friday a yete niema no shuhudi ama 50% enti hye no so na Friday we ni Friday bia no se ope electronics ho niema bia na obowura mu ekọ kompu Ghana Prime Friday nti ya so 50%. Twimika sisi na boaboa wo ho branches ni nyina na onso kokoje wo de na fe bibia anya kama mfama otitiru ne mamu ane mayiwa no amohiahia ne man kakra no wo sha ase ene ya na atumi aboa wo entwen emoa no kese ansana warahye akoto ene ya kompu Ghana de discount ya bayi na onso twimika edo ho kojima ebeboa 0302 752020 0302752020 na kompu Ghana wono edi enko mo medofo wa hase ya give us Herbal Center ye no edi nkomo be me na no anope ye mu ache oba hema me joso na bibia boko Dr. Solomon Kwabi hochia mu nyina Badwam Afisem apa afisa se na nkwane ahoden wo ho right. na egusuwa ni give us Herbal Center ye adwuma me yemfa akonya yeso ne na mo ase yes, ye adwuma che papa yes ya munti ena adwuma ni gina ne na so ememu adwuma yefo boso me so enya bidie ti yeda mo ase papa erade mpa ya na yeguso srema mo se adwuma na mo ye na betumpon edro bia obi benya gidie akoto anomo no ebe ye nipadua no mu ye se de otoye amen na me no so ama mo nya bidie aboye right. ti yeda mo ase yes, papa ye can give us ya na nya nu nkwa mo ne ma hodo bata me se na ne nuo ne ye focus on that's right to adaro ma yintio ohima me da se bebre na me paka se ohwa ye fesa achim me da se pa ma me na dofo patronize givers products ni nyina ase na ma wo Afisem apa na givers nro de sebe yenko chinni ebua so na nso sebe mpani se oton ade pa no amoho dawura na kwete se de ogina sumu no mu na obi hu anim so iti bra no ya na e ba be kaka Ghana for se givers products no e da so odwa so na ne se wo hwe products amede ba ya na me de mekan se mienu ohum yensa de be mekan se mienu mechirim be wi no ye bete ase ohima won se ye woni pa binom e wo ho a seven produce ama me starting free me no so ubo se na ham na ensansan bi egu na ehene tubon so otumi dua ma ogina nipam kra na ne ye fi no na odwi eveni ntide that's right na ebi wo ho a wutitia ba bi ensuo no bi beka no na ensuo no bi akoye ho okay e de san kakra bo ho ana ba na tena no ti gu ha na ye nso akese na ye se de ahye ensuo no but umia no a empire okay eno kamfu ana fe da bi wo ho a bo nso obegu nsuo bewie no na ensu fitaa bi abete ne be ma no megidi so obi hweme a o experience sa na ma eno achi no bo nso wabo na ni ato free onfa ho onti so dogo bi nu abe afi nkakra be duru gina pan bi na fe de ogu nsuo wi ana okwaja na wi a bo nso na emoja ifri ne be ma no ba na abete ne be ma na no na ya na eme nwanwa se enipa binum hu sanse nkyere ne ahodo yi a omo hwehwe adupa bi akiri kwan to bi o ha o te da se abra no ma no kra so oh yesi aduru we ye no aduru ho oh yesi aduru we ye no aduru ho in fact ya na me discourage o mo ye sa ne ma no because when you dura ebetime tu ase e de ama wo a oh sorosoro moa no o ma moa wa na ni aye den basa yare ne kon no be ye den enti se wo ye be ma na wo hwe me na no pay e Adom TV na wo hu se nsansan bi egu oham ho o be ma na watena no emoja free o be ma mu ba ana se nsu fita bi bete o be ma na no a waduro ene wo me nsani fa so e friend givers JC capsules givers JC capsules na eno kwan nantimu ene ni nsuo no ne nantibu ni nsuo ne friend givers JC mesha ye fa me no bom okay mo dodo a ma follow Dr. Solomon Kwabi a oye tibrekesa oda givers Herbal Center no bo so otade nuro ba eba mienu sebe mpani so nim dia won se de akwan se enuru mienu no bia odwumadi a edide boa no yonko etiboa ma yare no etu ase because sebe ye se edue nya wani ebe won yetu ase ye nseme so enti ya na dokom pese ode aduru bi beba ne beba be sorosoro yare na se ko asenko da bi nemu otu ase na otu ase enti besre se oye bema na nsencheni amebobo so sufite ifiri bema mu ba nsansan gu wo moje ifiri bema mu ba no what experiences ha ne mani bia
ma won sanka give us GC capsules and a give us GC mixture ebeboa atu ase ama ho ato be ma bi kra ho a ohema sebe na ten kate ko chiri obeye de ya ne be ma kra ntimi sorry bibi nsikwa ebia na bibi ne firi so abete bayra homum ti amana mo akese so ma won sanka give us GC capsules and give us GC mixture na sa kwansidie na ebeyi afiri ho ama be ma na hunu ni a wo kra kondo a obema betimi asore kama ede ama na yese asemba akomfa nipa enante oti wi na re de akiri we ye mema na side yemra ema no so side oba bi wo ho a sebe okwa fikyira na no dem amansa nyina bete ne nka eno so ya na etaye hormonal imbalance na no ya me mpesa nsem bi wo ha makiri mu afidie so yedidi wie nkasa nwie ti wi am de telephone number betu dwa na safo na frɛ ni ato ebo asa kyerɛ mu akyerɛ wo ne ma bi abetwe ho afiri ho wabra wo fa give us GC capsules na give us GC mixture no na tu ase ama ho ato e ma ne bi so experience say nsansan gu na ham ho na eno nkamfua no ensuo start say egu oba na kyerɛ sa ya de na tena no ho akyɛpa because oba odi ne huni no obetumi nya infection betumi take 3 years no onim so infection eti brain su be start say if gu no na kyerɛ say atena ho akyɛpa eti basa na se wantu ase ntemu a obehwe na affect or reproductive organ no afi na awo ho akwakoye din e de amount me nka mfa mo hu ben so no kre sa na ete okay enu achi no so no oba bi wo ho a seven previous okwa fichira 1 day 2 days na etwa na ma menkyere bibim kakra se ka se oba abu ne nsa on se obra oba etu no kosua na kosua na travel from fallopian tube no kakra some days ansa na ba beto uterus no na bra oba eto kosua bia na ni gina ne kunu bo se tambia na tenka na ewo soro because kosua na mpese ba bese ne kwa it duru star bre na mema na yes smart no bo so yire not tarot se sebe pussycat so enu achi wo adwuma mu a on ta amfro ba we de wo so afro en te se we didie e kire so oto kosua ni temperature esesa that is the time an ni sia na obefafuru that's right enti bra kosua na travel ba no na uterus no mu asiesie no ho se ebe kita eba iti mu be ye fomi to fo kama te se de asrewa ayi ni prebu no wantene cross into dem kan ma yera iti basa no a na se kosua no travel fa fallopian tube mu abedru uterus no na se enhia be ma ho nsu a na che watu kwan hunu na uterus no mu ni nyina awro na besene ko eno ne ka se oba abu ne nsa na se ubu nsa na se sensu fini na se moja su fini nyina besene anko na bika e wo uterus no mu a eno ne timi kloto na be hye wawode na no na ma awo ho akode koye den ama we nu nyina ye niema bia Dr. Solomon Kwabia consider eno de give us GC capsules and give us GC mixture yaba it is all your ba na onnom sa aduru ya ebo ma omoja na be ye light it bra bebu nsa ni nyina be ba besna ko wa ye wese kama eno akiri no sade na me ka se obi o ha ensu fita bi egu no oba na se bia bi kra na pampan kakra ewom ni ade kafra eno so hema ma menchirim se wotretra ho no antu ase anso ano ntemu a oba be ma wase ayekese na fe be sane ma bebre e wase na give us GC capsules na give us GC mixture no doctor the mobbing component bi agumu a wabra won no maduro no e mobi any moisture content a e wase etuba no maduro no be wi a e betu saa infection ase e de ama wo no e be ma wase so aye kuma bi e de ama wo maminyina hana mintuma na fo kakra emre no nyankopon nim se mo betimi anya infection mo ye prone to infection mo ye vulnerable it was said that organisms be aguma se hono a e different but obia kutia na yonko emre no so it ma ho ye acidic it aboa bi antimi ntara ho but to da bi ho na me pese me hohoro na pese me yesi no akọ hohoro de yen hohoro e basa ma na ba be abnormal minua ba se bia wante sa afutui na bia wakakoye sa no nya infection ahodo ambobo so no bia nsu eguwo sebe nsansan eguguwo ne nkeka ho no a enkonoma duro bi nsorosoro mwa no ma wonsanka give us GC capsules and give us GC mixture na woto wi a freyen because enuane bi wo ha be ma atwe ho afiri ho wabra wo fa sa nri no na number betima reach yen wo so no eye 0543 222 470 wuntime to me boabo ne yese de be ya obete e 0543 222 470 0543 222 470 pharmacy shop
Herbal shop and I said drugstore be abebo room no e ade a won sabeka enru ye give us GC capsules and give us GC mixture no e bi ato na ma ye mfi ye fa no mienu bom intimate tentamo ofa we a na wafa we se de be ye be adwuma kama e de ama wo na ohima ansa na mekọ no bi benkum so e ye give us herbal mixture malaria jaundice fever ibetu ase ama ho ato frey na ne ye monkomo na ye hwe kwan be fa so a ye be boa wo medamas na mi sra papa anti give us herbal center na wote won kanu no ene wo hoi bowura mu na pharmacy herbal shops bia mu no kope binom na bibi kire wadwen ase de wo sisuo no frɛ numbers na nsa na antro se de obenom no ne eni kwan se wudie because of give us inti wo ye ne site meboa ma aduro no so ye na adwuma se de ya ye ne pepepe ye da se nyame ya adoma give us for baby Adom TV 9 lessons and carols say Saturday ya wo National Theatre de wo hia ye 50 Ghana cedis utria wo na akro no that's when your ticket ne be de room 5 pm udina gate ho na 7 ya tena se ya hyase kuma stars no wom Adom to fo nso de Bethel Revival Choir nie Merigansa Perez Music Eno Baroni utia 50 cedis no wanhunu akuku damwe nyame aya de na kuma wood sinitwafo ni nyina nso eba enye ne de edikan ayeye ya na de bia nso omo sesem ene niema hodo omo ye ma ne ye edikan ya kono nti dial star 714 star 003 star 3 hash na fato ticket no star 714 star 003 star 3 hash now they are taught odie na fe etumi aboa ye na hye so oye nipa ya wa kan hwe pen me kire enemu no wa kan hwe ntie ntime stop yo nyame ade bi oye bia nso ye onya ka hwe nko ade ne gya na edene but the make catch say you should condom ne mo ye ho ban free enyawa enemu nyawa say HIV ntime so HIV 8 no e wo se ye teso na se mma ne mu so ntime so ye use condom what ni ho achinye nipa no do no ba wo nnimu no first time a wo meeting ni wo so ko no ro wo da nyinsa na wo prevent da bi yare bi so ho ti ni yestre ni die mu a nkura na aba ni titiru ni ho achinye nhwe na appearance na conclude say oh you okay Mr. Opa, what's your condom once every is the same, we are in the City Black Tonic, Franco Trading Enterprise, 3P Garlic Mixture, Koa Mixture, Bigo, Agromonti, Adom City Real Estate, DBS Industries, Alhaji Vision Herbal Clinic, Midima for Herbal Hospital, Wanda Roma, and Adom TV 9 Lessons and Carols 2024. No, yet bro. Ideal Herbal and so at Golden Herbal Mixture aba ya boye to a 3D ase ediamawo na se no so wonum ase 3D di to malaria na free ho no enya de se wonum a ho bekeka wo na bi ho wonya malaria ma moja so te se wonum Golden Herbal Mixture no a na e boost o blood level no so ema o man mema obi anonom bi na mo ahoden ehwonkon Golden Herbal Mixture ubowura pharmacy ne herbal shops bi emu a ebi wo ho boatema herbal mixture so yo obi a wo yemuta tim yemutim obema peso gina so no atenkan so ebe yi oba ne bema onya boatema herbal mixture no bi no mu a ebo a free number C 0243 173 388 0243 173 388 hwehwe eye Ideal Herbal for Weja SCC ana no ya maboso e pharmacy ne chemical shop bia no ubowura mu bi ho ko kanshi enkran na naboache Herbal Repatch Ventures Hallows Herbal takrade ye AA Mensa koforidua e Gapsen Pharmacy Binol Pharmacy nkoko Hillside Pharmacy Owusko odan Ochiniba Chemical sano so 12 years eba for untumi no munure bi oba pemfo na abofretu a wonofo anonso untumi numbi ebusia yi di won wa wodenti en celebrate wo mo erade adomode afe ba ko aka won mo enfie honti yen celebrate wo mo happy birthday nkoma Francisca Otu Echampon Francisca Otu Echampon aka Franca Pounds or Labor Ward wo brother Isaac Amo ye ne ye adwuma wo multimedia ha ena owo show Francisca Otu Echampon aka Franca Pounds wo Labor Ward wo ehefa wanka hospital but nyame shraw rade nyo kese because so be kese pa happy birthday to Owusua Vivian rade shraw
erade nya okese kosi se obe kese pa owusua Vivian happy birthday erade nya okese way from Mr. Chumesi and always show a happy birthday afei happy birthday so enko Emma music producer oye music producer Mr. Ejenim aka Ejenim video Mr. Ejenim aka Ejenim video Oma Williams Bridget Saskia omunyina we show a happy birthday any anyom to for producer munyina waya de erade nhyiraw erade nya okese ozi so be kese pa erade nto nkwanemu oma hu manu nhyira nyina happy birthday nkoma oma menyina no so na yemfa yenkombo no nyina ensia no pay mididi afia amankwa tamaklo oma hine kwabna asante aye krado ede mpensem mu no etwaso yedase